Akiaria ari kaunti-ini ya Kitui, munini wa President Kithure Kindiki niokiriire ateti na atongoria aria augite nio maracogera ayuthi kururungana na gutabania waganu wa gubura biashara na guthukangia indo na mawabici ma utungata wa muingi. Barabara zikiharibiwa, biashara za watu zikiporwa, ati kwa sababu kuna watu fulani hapo ambao ni wakora na wahuni wanajizingisia ati ni haki wanafuata. Kindiki augite wiyathi wa kwiyaria ndubatie gutuika gacira ga guthoria aria angi, akiuga ciiko iria cionekire mirurungano-ini ya wagatatu ciari wira muiganu wa ati kuri na andu maratindikiriria bururi irima-ini iriku ria ngui na ngahiha. Wanajisingizia ya kwamba wanatoa hisia zao, alafu wanavunja sheria, wanaharibu mali ya watu. We will not allow the country to slide into anarchy and lawlessness. Kindiki agikinyiriria thirikari ndikuhekanya wothe uracogera gubanga ona kana gutabania waganu o wothe, akihitha rungu rwa kihoto gia gigatiba gia kwiyaria. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba wale ambao ni wezi, wakora, wahuni ambao walipata motisha kutoka kwa wanasiasa na viongozi fulani pale, tutawafuata, tutawakamata, tutawaadhibu kwa mujibu wa sheria. Miario ya munini wa president igikindirwo ni mwaho wa atongoria a Kenya Kwanza utongoretio ni muteithiriria wa president Faruk Kibet uria uritie muingi ndugetikire gutururio ni atongoria matari na kioneki gia bururi. Wewe ambaye pesa yako ni ya kupanga maandamano, watu ya Malava wanakuambia shetani ashindwe asishindwe. Atongoria aya ni mokiriire atongoria a mung'ethaniro makiuga marehithania na mirurungano ya Gen Z kwagagia bururi muoroto wa wari kuyukia utongoria wa bururi kuhetukira kawaru. Kwa sababu ukisema one term moja inakuanga na miaka 5. Ungoja hiyo term moja iishe, wewe piga kura yako, wewe pigia mwenye unataka, hakuna shida. Demokrasia iko namna hiyo. Atongoria ya maritie mari magongona-ini matiganite kaunti-ini cia Kakamega na Nandi na moritie muingi ugie na mwihoko na thirikari ya Kenya Kwanza iria makinyiriirie igite mabataro ma muingi mbere ithenya-ini ria huhi cia uteti wa mwaka wa 2027. Gerifo Tera Inoro TV Geto Wangari Maria wa Muigana.